Lonyaka sikhangelela ukuthi iAfcon izabichaza kakhulu ngoba sikhangela ukuthi silamateam amaningi avela eSouthern Africa. Amateam anjengabo Zambia, abo South Africa, amateam asekwenelisile ukuthi benqobe eAfrica. Singakhangela iSouth Africa ilama players amaningi avela kuMamelodi Sundowns, and yona iMamelodi Sundowns nxa sikhangele isiyenze kuhle eAfrica. iZambia yona seyayiwina iAfcon, and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu omabili, ama national teams omabili ukuthi yiwo asenganqoba ku-Afcon. And then nxa sikhangele sizathola ukuthi i-competition sibili will be tough this year, and kuzabe kumnandi.